Ngengane umkhulu abamaziyo kwakudala baninzi ke bese babiza kodwa ke kuba ngulo mhlambi ochongiweyo ngelo xesha nyaka masibulise kusithi sami sibulise kwizinto mzansi ngelo xesha malomdleka Njani baba lo sikhona umfowethu akhodo namhlanje senqubele igama la esithi isintu sami xa sithi isintu sami sisuke sifuna ukwazi ekakhulukazi ngezinto eziyimvelo nezinto ezinceda abantu nezinto ke futhi awufumaniseke ba abantu basizakala zizo kubantu abafana nomkhulu Professor maninzi amagama akhe ngento yes uyamazi uDr Khehlelezi wethu ake ngiqale ngibingelela abaleleli emakhaya ngithi ke mangena mfowethu ngithi qinze masengona besigoda simnyama esasalo kwasho umlilo gotshwana khambo lincanyana oliphuzela abakhwenyana umshaya wendoda ke lo iye kutshwala lobiye esontweni good kakhulu ngifisa ukuthi but lo lendoda ngiyayazi kuningi engachaza ngayo mengaqala nje ekuqaleni from ukuthi kunezithombe ezibonakalisayo kudala kaloku ngibona iminyaka kuyihamba nesiqubuzi yakheke ebantwini usithathe nje mhlambi kule mizuzu emibini usilandise nje ngayo le ndoda uprofessor futhi lo indumandumane kunabantu abayaze manje kunabantu abanjengami engimaze mhlambe esahamba ngeenyawo ngizomqala lapho ngizojumpa ngoba isikhathi sethu sincane indumandumane ngiyazi ihamba ngeenyawo mfowethu isahlanganisa naye empilweni njengabantu bonke behlanganisa impilo indumandumane mfowethu engifuna ukusho lobulobi empilweni ayihlanganisile ihluphekile nje abantu bonke ihambile ngeenyawo ilalile ngesinkwa namanzi yazama empilweni yathuthuka kancane sibuka mina kakhulu ke noma ngingisho deep kodwa bengamsana nayo umfowethu enza zonke izinto phansi kwami ayikho imfihla lendoda engingayazi ngikithi noma abantu sebethene hayi lendoda inje bese ngithula ngoba angifuni ukumkhulumela ngoba kuyobe ngathi vele ngiyamlwela indumandumane mfowethu from eqaleni ihambe ngizosho nje mfowethu ihambe ngale moto ekuthiwa i10 ngiyacabanga ukuthi ayibona lo moto yes nakhona ihlanganisa impilo kunzima uyezwa bhuti kunzima kodwa wazama walwa waba nezinto ube nelokhuzana lapha emhlanga ngicala semhlanga ekhonophi laba ebakha khona izindlu khona so yes la bekha khona izindlu ezama impilo bengayilwa ngobunyanga kuphela impilo beyilwa ngendlela zonke efuna indlela eyaphambili so nalapho benezindlu ebezakha kuze kube namhlanje agcine lezo zindlu ethemezakha wagcina ezinye zazo wayithenga wayiona lezo zindlu so lo muntu loyo sikhombisa ukuthi empilweni uzame kangakanani right abenqube nomdlanje sijokle Khehlelezi isinto sami ndiyakuvanya inyanga encane madoda uyayibeka indumandumane kodwa ikhona namhlanje phakathi yajuke yona ithi ke imanfre akusiphansi idolophi indumandumane mfowethu ndumandumane dumezizweni isihlahla somdlebe nontela mzimba ngalunywa injangaphethe induku ziyangiluma ezinja mfethu induku angiyiphethe angazi ngiyitholaphi kwashiwo mfethu kwathiwa inhliziyo zamadoda zibomvu kuhamba ngezibongo zami ungatatazeli mawubona zenzeka izinto ngiyayezwa ama calls mfethu lamalanga ucingo lami lubhizi personal number yami abathi siyakuthandazisa Khehlelezi senze ngithi mina ningayinaki leyo mpi impi yami leyo yekeni that is why kwathiwa nginhliziyo zamadoda ayibomvu inhliziyo zamadoda zibomvu namhlanje emkhulu ake sibuye way back nemanje le ndoda uyivusaphi le hayi mkhulu ngibone ifoto that hayi man futhi abantu kudala sazana udapha basuka khona yeah kodwa ke isurprise kwenye ixesha ibalekile hayi fune ixesha hayi kodwa ke asikhola mkhulu ake siqale ngapha emanfre yeah angithathe mfowethu ngikubuyisele back ngizo summarize nje ngempilo yami njengoba ngisho ngithi indoda ezalele eMonfrey Eastern Cape ezweni lase Eastern Cape la ngizalele khona emzinto idolophi
ngasekhaya iMandileni akasaka sababhikani isibongo uChase Fakade ukubuka baba wami lapho uMtolo umama uMachiya stepfather wami uMoyo endaweni yaseZimbabwe umsebenzi lo wedlozi mfowethu ngisuka kude kakhulu nawo. That is why noma ungezwa ku YouTube noma ku Facebook umuntu engithuka ekhuluma imfihlo zobunyanga ngeke ungizwe ngiphendula ngento yobunyanga ngoba ngafunga ukuthi kunezinto zobunyanga kufanele ufe nazo. Ngizokuthatha ke ngikubuyisele back ngikuthathe ngikwenze understand lobilobi ngoba ngikuzwile uthi yawu understand ngevideo. Yes. Ivideo mfethu isuke ekuthenini umona usuka esweni uye enhlizweni. Kune video trend awu lapha sibathathu nayo enye yamadoda. Kunenyoka ephetho. Okokuqala into engiyisaba kakhulu empilweni yami ukudlula yonke into. Inyoka, umjovo. Inyoka, umjovo, irazor. Izinto ezo3 engiyisaba kakhulu empilweni yami lezo. Uma ubheka lapha kule yanto emuva kunemoto eyi-Ford Focus. Yes. Ford Focus ayisangena lezo imoto. Umuntu ayigibela leyo moto yilo yimina. Kune statement ashoyo athi yena buyisela imoto uthi imoto kamama wasemlanga. Right, I need to answer that. When you are in business kunabantu okufike uthola ukuthi kuthiwa namhlanje siyobamba ama meetings siyohlala phansi. And then siyobamba ama meetings you've got your mentors umuntu okumentorishayo in business. Benginomuntu mina ngaso sonke isikhathi bafowethu I need to sit down, there's a meeting, ngimnike imoto zami lo muntu. Gibela mama. Hamba umama ongangizala. We talking about umuntu ongangizala. Kade nemali yakhe naye ngineyami. Umuntu sharing ideas. This is how you fill up the document. Inkinga isikhathi esiningi mina ngisebenza nama private companies. Mangithi private companies we talking about Group 5, Grenaika, we talking about the WBHO, we talking about GVK. Those are companies angithandi ukuba more kakhulu kwi government side. But ngikwi private ngapha kakhulu because private I do have ama connections wami abelungu aba on higher levels engigcine sengithenga ama shares. Khona futhi bebona ukuthi this boy is intelligent and he's a hard worker. You won't believe ukuthi mina bengifika esite 3 o'clock. Ngine team ye electrician, ngine team ye construction enzi bricklaying, ngine team eyenza umgwaqo road. So this team kunabanye ukuthi basebenze ebusuku. But ngiyakwazi ukuyofika esite. Ngifike ngigqoka umakarapa ngigqoke yonke into. Kunesithombe la strenda khona ngimene umfana ngigqoka ireflector. Ngathi ngifika Konopia Mall mayakhiwa. Baqala bakhomba abasebenzi bakhombisana kanti sebezwile ukuthi umuntu owner this construction enkulu kangaka. Ngangisabe under uWBHO. Nangwe qhamuka iwild track yayisangena ngaleso sikhathi. Kwathiwa nangu lo muntu owner the company. Bacela ukushutha nami ithombe. Ngiwumuntu vele osuka kudala bengayiphakamisi mina. Bengihlala ngaso sonke isikhathi ngehla. And ukuba clean bengithanda ukugqoka clean. Uma ubheka laphana there is another one picture ngibonakala ngihamba phezulu kwedeck. Ngiyakhumbula sasenza ideck sesizokhonka because we used to also do form work. So mase kuzokhonka islab qala kufaka those plates then bese kufakwa zonke izinto bese kufakwa sithela ukhonkolo. Ubheka ibhuzu engiligqokile from pants ukuthi ibhuzu lakho nabelithini. The perfume bengiyifaka esayithini. Angithi ke size siyoxabana naye ubafo. Uziyoxabana nami ngoba uthi vele kufanele wena ebunyangeni sixabala way back umona mawusuka. Kufanele wenzeke kanje ngoba vele wena imali eningi. That was his statement esho kimi. Imali eningi vele wena uyitholi la. Uyithola kuphi eincontractini namathenda. Umona lapho uqala usuka. Kune statement angashongo yena. Do you know ukuthi uKhehlelezi inyanga eziningi mayisuka kunento angayishongo yena. Inyanga eziningi imoto zazigibela awubuze yena uthi zazigibela imoto ziphi? Inyanga encane. Thethe. Mfowethu ngaleso sikhathi. Mfowethu ngizoshiya imoto endala kakhulu. Mfowethu babegibela imoto endala. Ngokohlobo ake ngisho njalo babegibela imoto endala
le ndoda kuyiyona futhi eyizama ngifuna ukuphendula lapho kodwa ngifuna ukuthi babegibela imoto endala yabonye khona omunye wabo ngoba indoda le abantu abaningi abaselapheni nabasebunyangeni bayivukelile ngenxa yokubuka izinto abanazo but kodwa ngoba yena usebenzisa ukukhula kwezinye zezinto uyehla kuthe noma sisibona le video ngathi ndoda hayi lempi wena udlule empini enzima so labo bafowethu labo mfowethu mangichaza imoto zabo mfowethu basize kakhulu basize kakhulu lobi asikusho lokho okay ukuthi bayasaba phela laba ngithi mina ngulo muntu onesibindi ongasabi angisabi abantu abaningi mfowethu yena lo okhipha ivideo futhi do you know ukuthi lo Khehlelezi oyimi bengikhipha my credit card ngiye airport fike ngiharisha imoto ngimnike hamba ngemoto mfowethu yes hamba ngemoto ajike njani hamba naye futhi angayikhokheli ajike njani angayikhokheli imoto and then mayingayikhokheli bese abelungu benza njani afune bathathe eyami imali yes nalapho futhi ngisho ngithi lobi namanje ngisasho ngithi ukuphumelela kwami mina ngithi ingoba ngenze okuhle kubantu futhi inhliziyo enginayo ngiloko enginayo angikashintshe futhi umuntu kade ngimazi way back ngisashizila yazi ngize ngithatha ama forms ngiye kuzona ezinye inyanga ngilalelani asingarelayini kuphela ekulapheni let's create job opportunities mina in the next coming 10 years or 5 years ngifuna ukuba nabasebenzi bami aba more than 700 you won't believe manje nginabasebenzi about 650 abami abasebenzi of which makhulu ngendaba yencontract ngiyamangala ukuthi phela these days social media usuhleka noma yini ungahleka umuntu ukuthi icontract ngisase kuyona iconstruction kuyikuthi angiveli ngisesayitini ngigqoka amakarapa but I'm still there which means mabe bona umakalilitha egqoka amakarapa in because uyena ogijima kakhulu ke manje uyena ngimfaka phambili ogijima kakhulu site inspection uyena ogijima kakhulu ubamba nama meetings mina sengingala and sengirana maybe lobi one day you need to ask me ukuthi what are you owning Khehlelezi yila abantu bawubona khona futhi bawuphelelwa ama data begooglisha uthi ngempela because most of the things I'm a silent partner ngilo muntu othanda ukuqasha kanje bese ngivela sengithenga mina ngeke ngithanda into ezinhleke I work like a slave but impilo engiphilayo ngiphila like a king bone bathafika ngayo ngaliqetho ufika okay akasihambe uyabona ukuthi ngabe kuthiwa lobi ngiyachoma ne anibonile lalelo ungayisho igama ngabe kuthiwa ngiyachoma ne sengikhetha ukuthi ezinye izinto ngayivezi ku social media that car I think maybe I'm the first one ukuthi ngiyigibele le moto leyo ibonile bengiqeda iramp mina ngiqeda kuma so ngiyaxa mhlambe kunengozi ekhona mhlambe ukukhalisa iring isinto kwenzeka ntoni man la njengima nje nipaka nje ube uqhamuka izibani zodwa lo enti mhlambe sivakashela ngupresident hayi no mfowethu kunento engifuna ukubuyela kuyona udokotela ayishiyayo engifuna nje ukuyisho umuntu okhipha ivideo ake ngisho njalo umkhulu ngiyabona uyayishiya le kodwa ngizwe ukuthi iyatrenda iyakhulunywa ngala eThekwini akeke not even South Africa asikubeke nje lokho kucaca akathwasanga la eSouth Africa uthwase eMozambique eZimbabwe la athwase khona so uKhehlelezi into ayenza akathwasanga la wathwase emazweni wabuya futhi wazosebenza la sonke simbonile ke ezama eshizila impilo inzima kuyena kodwa impilo yakhe ayivesanga nje yathi vimbo so inyanga kahlehle into ezilwa naye ayibhodi ngoba akayisho lento yabona lobi igama lapho malathi wena oqhamuka usuzofuna ukuphatha itheku ubani usuka phi ayibona into engiyithandile ukuthi abanye mfethu esasikade sigejane nabo sibuyisene futhi hey mfowethu ngoba ngitshela ukuthi sibuyisene mina abantu abangishayayo angishaywa ngabantu abavele basuka le ngishaywa abantu engibasizile engisuke abangaziyo abazi ukuthi uKhehlelezi uweak la ustrong la
uyayizwa leyo nto ngishaya abantu abangazi ukuthi ngiweak la ngistrong kodwa ngenxa ukuthi uNkulunkulu wangipha ukuhlakanipha wisdom mina kusasa ngalala ngigqoke lokho umazi uthi begqoka white mangishintsha ngale ngibuye sengigqoka ublack uthi ngimake ngo-white angisekho lapho uNkulunkulu wangipha ukuhlakanipha umoya engcwele ngiyawulalela mina that is why nasegoli ngifika igoli ngalimisa nsi izolo ngomoya nje ngathi-ke asiye emoyeni naba abantu baningi bayagula akusizwe abantu mfowethu ngithandile into eyenzakala egoli izolo ey'nsizweni ngingena zigqishe zithe ngathi cha igama lami anisalazi ngubani kahle kahle impi iqale ebunsizweni la eZayoni emoyeni eprofiteni kwasho ukuthi ngiza kabi yabo ngizoyisho ngiza kabi lobulobu hayi akasiyabe sekumplophule sizivele mhlambi kuye xaba enaye nawo umbuzo officer ukuthi awuqhethise babulisile sefistile lemkhulu baze kuwe abantu baze kuwe ewendini uyazibonela nawe into bana ke inkumbi la hamba khona ihlala zikhona asimthabathu umphulaphule ekhaya siba mhlambi ngabothile 0604807164 siqhubeni sekubulisa molikhaya sikhona mhlekazi akhonto kunjani khona nathi ukhuluma noThuthukani wakwaNtuli baba Thuthukani Ntuli wephi ndawo ufuna ukubuza ntoni kumkhulu ngila nazo ngokuhlala kodwa ngwasenkandla enkandla yes khawukubuze kumkhulu noba ngophi umbuzo la yabo ngibingelele kwindumandumane yadumezizweni ngisacela ukubuza nje la umkhulu ukuthi ngabe wathola emva kwesikhathi emhlabeni emngabi ukuthi ayothwasa okay I think ngangayiphendula leyo when I was 9 years old ngineminyaka ewu9 mfowethu that is why abantu abaningi babuka iminyaka noma babuka umuntu ukuthi waze wamncane lo muntu uDavid emayizohlula uGoliath bathi kuye David le ndoda yobhekana naye isiqhwaga isikhondla khondla uDavid akabhekanga ubuqhwaga futhi akabhekanga ubukhondla khondla kodwa wathi lokho engikuphethe ngesandla sami ngisho ukuthi ngiyoyiwisa le ndoda abantu bangabheka ubuncane bami I was born 1990 but amandla ayi enqubeni sekubulisa moloka baba mthethe amen yes sir yebo document hayi bengibuza kuDr ukuthi uma kwenzeka umoya uthi akapha umuntu imali umuntu osuke ehluphekile ukhona nomgomo omnika wona leyo muntu akayidle kanjani leyo mali all right good question ukhumbule baba la asikhulumi ngomuntu othwele lobulobi ne yeah asikhulumi ngomuntu othwele mina yami imali ayinamgomo okay umoya ingcwele uthi misa imoto njengamanje unike lo muntu imali ngiyakwenza lokho asikhulumi ngomuntu othwele sikhuluma ngomuntu bekufanele balalele le yandoda kuqala unyanga encane lo muntu mina size sizwane nale ndoda engazi ukuthi uyilande wayicinga wayithola sazane eamenini futhi nayo yes kwasho ukuthi ayinawo umona wangilalela wazwa futhi ukuthi lo muntu uyaye emoyeni lo strong mina mfowethu mase ngithinta umoya kuthula yonke into Khehle insizwa iyathula nya ngoba angithinta umoya lo okudlala yabo lo ibhobo namakhanda nguthinti lo moya mina ngiyakutolikela ngeke ngathinta izolo ngathintela intombazana ngendaba yaseMalawi ngazothinta izolo ngithinta ngendaba yebhlukwe elalahleka lishiswe iayini esayidini elalinopende ngithinta izolo kuthule wonke umuntu egoli eZayona ngisakhuluma ngofire ukuthi buka abantu abangilandela ukuthi bangakanani uyibuza ukuthi labantu balandela lo muntu yini le abayilandelayo asukuthabatha enqubeni sikubulise moloka yebo molo mama kunjani Saphila mkhulu Jen ukhuluma nobabudaba bengicela umkhulu ukuthi engitholele ushobile abambe next week babudaba okwamhlanje sithi akubuze noba intoni kumkhulu kakhulukazi sifuna ukwazi ngempilo yakhe nje enqubeni sekubulisa moloka sanibona baba molo mhlekazi kunjani tata ngiyabingelela ngicela ukubingelela kumkhulu amen ba amen ngiyabingelela kumkhulu ngoba umkhulu esizongo ngisemarisburg okusempeleni ngifuna ukusho nje kumkhulu ukuthi mina anginalo ulwazi ngikubona enkonzweni engihlala ngafika okuningi ngikuthola ko YouTube ngiya ku-YouTube kodwa sengangafika enkonzweni ngiyake ngithi-ke mina baba angizoba nami ngiyangithi uthwele uKhehlelezi ngiyangithi mina ngiyangikubonga ukuthwala kamkhulu uKhehlelezi ngoba wathwele ukusiza abantu-ke akatholelanga ukunquma abantu uma kuwukuthi kuthiwa wanquma kuhle ukuthola kwakho ngoba wathole asize laba abantu abahluphekile
Ngiyabonga kakhulu. Siyabonga baba uNkulunkulu akubusise. Siphindele kule bisisho lento. Ngibonga uNkulunkulu. Ngiyazi ukuthi abantu abaningi badidekile bathi uKhehlelezi uthi akakholelwa uNkulunkulu. Ngithe ngiyakholelwa uNkulunkulu 50%. 50% edlozini. Mina mfowethu ngizophinde ngibonge umuntu akufanele umbonge eseshonile usukhuluma eboxini eseshonile. Khuluma esaphila. Kunendoda esike sakhuluma ngayo ngaze ngakhuluma ngathi mina iyona ndoda ephatha izinto ezithusayo lezi zinto zokwethwala ezithusayo amadoda angadumile kodwa adume ngemsebenzi indoda elapha eGreat Town amadoda amkantshubomvu eThekwini ngokwelapha nangokuhlabelela eZayoni esibafice eThekwini safika sakhala phansi kwabo sabahlonipha futhi nabo wangangambikela kahle lo baba ngikhuluma ngomdunyuswa uNgcobo owase uMapholoba ubizwa ngoMapholoba wase Great Town akangimukelanga kahle eThekwini wangivivinya lo baba hayi kancane kabi strong kodwa yazi ngelinye ilanga ngathi ngihleli lathizwe kimi buyela emuva uyofuna uMapholoba ngikhuluma ngento ya this year wathi uNkulunkulu kimi buyela emuva uyofuna uMapholoba lo owakumukela kabe eThekwini uthi mawufika khona uxolise ngathi inkosi ngixolisani umuntu engihlukumezile ngingena eThekwini wathi hamba uxolisa lo muntu kahle kahle wayekukhulisa bewusemncane you were still young you were a small boy but ukwazile ukukhuliswa kuvivinya buka manje ibanga elide osulihambile buka abantu bekujikela endleleni kodwa yena ufike wakukhulisa kuphela esontweni waqeda wahlehla wathi hamba boy ngiyibonile imisebenzi yakho lalela ngifuna ifoni yakhe ngaze ngayithola ngehla yazi ngehla ngaxolisa uthe mayisuka lapho yezwa wavele wakhulu ngikhamba ngikhuluma ngendoda enemali yayo engancencela lutho enomuzi enemali enezimoto uyalapha lo muntu strong ula eMantobela wathi ngiyakuzwa uthe mayiqeda lapho wavele wangisurprise Sunday esontweni wangena uthe mayingena esontweni mfethu wagadla induku strong uthe mayisuka wathi amen bazalwane wathi niyambona lo muntu lo ngimazi ibandla engakabi nalo ethinta umoya komuntu bathu bebiza amagama abantu lo mfana ngiqala ukumbona ngathi mina ngiqala ukumbona ngathi utsheliwe ngake ngama naye bathula bonke abathandazi le ndoda siqala yenza ama video yayikhona uyezwa yayikhona sama naye ithe isuka lapho le ndoda yathi namhlanje ngizonitshela ukuthi mina impi yami nalo mfana iphelile ngangikhulisa namhlanje uyindoda ngangikwenzela ukuthi mayise indoda ngikwazi ukuthi mangimbiza ngesosha isosha libizwa ngoba kunemvimbo uJesu mayibizwa ngendoda yafele esiphamba yafa ngoba unemvimba ikhombisa abantu sifuna ubufakazi kufuna amashumayeli ivangeli uthi wena uthi uandile kaManjola nginobufakazi ngoNkulunkulu engihambe naye uma izinto zenzeka abantu babulawa ukuthi abadluli kunomthandazo simple esiwenzayo sithethelela izono zethu njengoba nathi sibathethelela abasonayo thina nginenkinga eyodwa ke mina waze washo nomakoti wami wathi wena the day ufa ngeke ubulawe izinkabi lezohlala uyigadile abantu abayokubulala yilaba abaseduze kwakho odla nabo ngoba uyashesha ukukhohlwa mina ngikutshela ukuthi ngiphila nabantu ababengilalela endleleni befuna ukungibulala abantu abangilethela ufakazi kwathi naba bayakubulala kodwa bathema bebuya sebeshaya umhlaba ngathi buyanda namanje futhi ngisenapho ngikutshela ukuthi njengamanje ngiza la uyazi ngiza la ngimfonelile ngingazi ukuthi ngizompica ngiza la ngithe ngireceive call ephuma kuMapholoba uNgcobo wathi lalela ke ngiyibonile indaba itrend manje ku TikTok sengiyisukumele manje sekusukuma mina ubhuti omdala manje isisukunyelwe yimina manje isukuleye uMapholoba yasukunyelwa ubaba uManzini waseDanelo inyanga baba omdala bathi lalela thina siyakwazi thina ufike eThekwini sikwazi ufike eThekwini indlela osebenze uyikhandla ngayo sikwazi namanje still usayikhandla size siyibuza ukuthi yini osayifuna ufukuza kangaka ungalali so sesisukumele le ndaba bafona bathi sesinayo le ndoda from namhlanje ngeke siphinde sizona ukhuluma ngaye noma ngebe siphinde sizwe yena ekhuluma ngawo kodwa into esifunayo uxolo nokuthi kuye phambili ene futhi mfowethu ngiyathembisa phambi kwakho ngithembisa phambi kwabantu futhi ngisasho
uma kukhona lapha enginyathele khona lo muntu sikhumbula ukuthi unabalandeli ngobe nabalandela singabheki yena asibheke sihloniphe nabani abalandeli bakhe so mina mfowethu ngiyasho namanje uma abalandeli bakhe kukhona engake ngakusho bakuza ukuthi cha ngisho kuyena futhi ngithinte kabi ngiyaphinda kubona before ngiyeke yena ngiyaxolisa futhi ngiyathoba uma kukhona okufanele ngiyokukhipha kuyena maybe kuthiwe hamba ohlawula wathi with no argument futhi ngisho ngathiwa u5 million ngisho ngathiwa u10 million lo wayikhuluma ngawo anginankinga nalokho mina mfowethu ngazi izimfihlo ezinkulu ngaye uyezwa lonto kodwa ngoba kunalento okuthiwa ubunyanga kunezefungo ezithathwayo imfihlo yobunyanga amakhehla asifundisa ngeke ungizwe ngiphendula ngeke ungizwe ngenza njani ngiyoloke ngithobile futhi ngiyothobe kanjalo futhi ngehle uNkulunkulu uyongiphakamisa futhi angimkwatele ngisho ngangifonela ngisho nami futhi ngathiwa mfonele Khehlelezi angimkwatele ngiyowehla njalo ngithobe njalo wesivele ke mphulaphula ekhaya kakhulukazi emveni bake ethe yandisa kakhulu video kumakhasi onxibelelwano ikakhulukazi ithetha ngayo umkhulu kodwa ke ndibake wonke umuntu ube clear namhlanje nyanga encane ndiyazi ke mhlawumbi nawe njengamuntu ke osebenza abantu banqwenele babazi mhlawumbi baba ungabanceda ngantoni ukuyiphinda ezi umkhulu ehlale sithi ukuthi umona into angenayo uyazi nawe but lobulobo umkhulu ngimazi kimi akeke singakhombi ke kude akeke sikhombela mina ngimazi kimi mina mangifika kumkhulu kithi emkhulu yini ngixakekile la nala akasho ukuthi ayindoda kunje Uveza nathi ndoda nakho wefezo maybe ngelinyama ubaxoxele ngendaba kaSimelani ukuthi ngambamba ngomoya ngamlandela ngambamba kuphi ukuze babone ukuthi ngendlela engidlula ngakhona ezintweni sengiyakuhlephulela okuncane ngake ngahamba nomuntu kanje best friend ngihamba naye kanje way back mthandazi lalela mthandazi way back ngahamba naye kanje kanti lo muntu ushela intombazane engithandana nayo ngihamba ngikhuluma naye uyayishela bayahlela ukuthi bazohlangana kuphi ini yazi mfethu wazoqamba amanga kimi wathi ekhaya kubo guluma wakhe serious ngakhipha imali yami yokugcina last month ngamtshela ngathi imali yami yokugcina kanti leyo mali ufuna ukuyithatha enye ayifakele nayo yenza ikhanda enye ayifakele ne baye hotel enye ayifakele emkiwe ngamlandela umoya ongcwele wakhuluma kumina wathi imisa imoto manje emgwaqweni ngayimisa ngithema ngimisa wathi njengamanje thatha imoto uyendaweni kanjene ngamlandela ngawubabamba erumini phakathi ngqi ngambamba ngithema ngimbamba ngangihamba nomfana wami omncane bathi unkanyiso bayamaza abaningi wathi unkanyiso lalela ake ngelinye ilanga maybe sike sihlonipheni ukukholwa yini ukukholwa ngicela ukukubuza lokho esho kimi ngangikwade ngifile ngathi ngisuka lapho ngaphuma ngahamba ngithema ngiphuma ngahamba ngatshela intombazana ngathi lalela mina from namhlanje mina nawe kuphelile kodwa ngixabanisa nabantu engiphila nabo ngayitshela le ndoda ngayo ngiyitshela yazi ngathi lalela bhuti angikukwatele ulingekile indlela kade sesizwana ngayo nendlela ilevel bese sikuyona besizwana kakhulu ulingekile next time ungaphindi yenze lento ngoba uzoyenza kwabanye abantu yazi wathatha 6 months engakhole etshela ukuthi maybe yinkabi ngifuna ukumthengela ngathi anginaso leso sikhathi ngadlula mfowethu izinto esengimenzele zona namanje uyasho ukuthi lo muntu ngiyamesaba mina ngiyamesaba inhliziyo yanayo iyangithusa ngoba into engayenza kuyo mina uKhehlelezi ngentomba eyithanda best kanje kodwa ngadlula uyezwa njengoba ngisho ngithi lokho kuncane lokho mfowethu into engiyodlula nje kamnandi futhi ngiyazazi izinto ngidlulile mina kube sokhulunywa kunye social media ukhuluma ngawe mfethu 2 days after that bafaka okunye futhi kudlule ngiyaxola nalapho mfethu ngeke siphinda bazakho mfethu bakwazi ukuthola abantu umkhulu siyazi amakhemesi avuliwe yonke indawo kakhulukazi kuma province ehonkana nje nokuthi umkhulu uzokuchazela bake wena xa ngaba ufuna ukubona yena ekakhulukazi xa ufuna ukuhlola nokuthi ke uyasho uba awungayi kuye kuphela baninzi abantu abalaphayo on pakwi YouTube channel uDr Khehlelezi ku Facebook ulive kungoku nyanga yodumo mzo osiphi namba zakho nyanga encane uDr nyanga encane itholakala endaweni yaseVerlem Khehlelezi inamba itholakala kuyona ithi 076 076 35
35 66 66 093 093 076 076 35 35 66 66 093 093. Right. Lobby asisho lento. Okokuqala ngizocela ukukhipha inamba yomuntu okwazi ukubhula umlilo. Futhi ngiyafisa abantu bake bahambe baze bayofika kuyona leyo ndawo. Le ndoda le. Ubaba unyuswa. Futhi bayobona ngisho efika uzolasha uyena. Mawuqala ufaka indaba kaKhehlelezi ukutshela kahle athi ake ngisize wena. Singakhulumi ngomunye umuntu. Uyayizwa leyo nto. Ngikhuluma ngamadoda athatha ngobudala. Futhi makukhulunywa ngomhlahlo. Kukhulunywa ngendoda ehlolayo. Ngicela ukuthi bayongitshela abantu. Nalezi zinto abahlala bethu uKhehlelezi uyathwalisa izinto ezithusayo. uKhehlelezi wenza ukuthi umuntu owenza lezo zinto mfowethu ezithusayo uye lo baba. Okay. Uzobona nje umuzwa wakho usehlathini seGreat Town eMatimatolo. Inamba yakhe ubaba unyuswa uMapholo wobungcobo. Isayoni lesengikhuluma ngaso. Siyinyanga. Inamba yakhe ithi 072 072 946 47 60 60. uyena ndoda elamle yonke lento 072 946 47 60 umdulo uMapholoba unyuswa ehambisana naye ubaba uManzini osedanela obafuna ukuzohlola kuKhehlelezi ngihlala ngikhona mfowethu Monday Tuesday and Wednesday ngo Thursday ngisuke ngisegoli enambeni ethi 066 00 266 33 kanti ke ngolwesihlanu ngisuke ngise Cape Town abafuna ukuzohlola eThekwini inamba yase office ithi yona 087 550 1177 and then abafuna cellphone number it is 072 1234 976 noma uWhatsApp lo WhatsApp ungena kimi straight ngo le number engizoyibiza mayifonela ingena kuma consultant kodwa uWhatsApp ungena kimi inamba yakho ithi 071 130 78 08 071 130 78 sibonge kakhulu inkonzo kade isegoli ngibonga uthando engilibone abantu basegoli benginika lona ngaso sonke isikhathi ngiyathembisa kubalandeli bami bonke lobilobi bayohlala bengibona ngiyinto eyodwa ngiyohlala ngithobeka ngehla njalo ngaso sonke isikhathi nanoma kuthiwa zinjani izinto akuwona wonke umuntu ozokuthanda lobilobi uma sishumayeza abantu sibatshela asibatsheleni iqiniso ukuthi into ethandwa abantu bonke yini imali umuntu mfethu kuyohlala kube nalabo abayi favorite ngoba ebusuku mabelele bayakuphupha basizakala kukhona abayothi mabelele ebusuku bathi lesi sicefe lesi so asimukele nokuhle lithi iBhayibheli yemukele okuhle uphinde umukele nokubi but those who want to benefit something from uKhehlelezi bayonyonyoba njengoNikodima bese beyafika bethi ndoda wenza kanjani ngiadvise ukuthi yabona when it comes to business lobilobi khululeka more than 15 companies engi-investe kuzona one day we will sit down and talk about business ngenhlanhla uNkulunkulu wangipha umfazi ohlakaniphile uMakalilithi o-understand ibusiness kanti vele siku-same industry kuyikuthi ngiyamkhulisa lana nalana futhi manje siku-same WhatsApp group but abaningi ngaso sonke isikhathi ngomhla ka-9 April ngise Cape Town estadium sase Khehlelezi ngizobe ngilapho mfowethu stadium sobe sigcwele sithe ngiphakathi ngisho kanjalo ngithi ekseni ngo4 o'clock bayazi ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu anibusise ngiyoloke ngishilo futhi nabathe ubaba wakhulumeka kabi cha ngiyasho futhi namanje mfowethu ngiyaxolisa esakufundisa safundisa ukuthi sithobe njalo uma siphethe umsebenzi wabantu abadala akufuneka abantu abadala ube namaqhubu ukuze inhlanhla ivuleke thoba njalo Kuzimkhulu siyabonga kakhulu ngalidayitha enqomeni igama la Chocolate Girl City isinto sami kwizilo mzansi FM lobi seradweni sodibana khona futhi ngomvulo ozayo siyakuzo ezemidlalo Duma ne yadume zizwe ishunga mbizwe yoswaka kwanda mangane zizwe ungathi wendabu Khehlelezi wayibona kwendini lapha abantu njalo suku
Eksena sihlanganene ngo4 o'clock kwivuma FM. Eksena ngo4 o'clock kwivuma FM siyaqhubeka nendaba yethu. We will be taking calls. Siphinde futhi sihlole. Eksena ngo4 o'clock sithatha ama calls.